Tama na pre. Ay nakinahilak-hilaki ng mga bae eh. Pero mga bae pre, dapat dili na ginahilakan, dapat ginadungagan pag na sila. Dapat sila ang maghilak-hilak sa tuwa pre. Kaya tama na pre. Kaya lagi na pre, makakita pakag mas bitter pa siya pre. Lagi pre, ako pre, ingnanta ka, mas nindot ug ang babae magukod sa tuwa pre kaysa kita ang magukod sa babae pre. Tistinger good pre. Grabe. Ay pod pa kay pag sidok-sidog tra pre. Pre tistinger good pre. Ayaw og chat sa isa ka semana pre. Ayaw jud og chat. Ayaw pagparamdam pre. Ipakita siya pre. Kita siya pre nga naka-move on na gyud ka pre. Na ipakita siya pre nga wala na kay pag-love siya pre. Ipakita tanan pre. Pasigdi sa siya lagi. Ayaw sa siya chata pre. Kay para makakuan gyud siya pre ba nga ka-realize siya nga wala na nimo siya gitagad. Makaingon po na siya pre nga tay wala naman siya wala naman yung gitagad ba bisin nawala na gito yung paglaba nya ikaw na po nang gukdo na pre lagi tinuod yun yung gingon pre ayaw kay palabi gilaki once nga magsigi kag hilak sa babae pre musamot na na sila pre mugara na sila pag maayo pre buminaw sa kong istorya pre kay kanay mga tambag pre tininuod ni pre sus ka ng babae hilak-hilakan unsa naman ka uy giminawsa na gyud kasi mo sa galingon gamitig mga tutsar nato ba nga 19 ka bali-bali sa liog ba sus Ginoo ko idungan ng upat pre ayaw pa seryoso isa pre idungan ng upat bitter ang daghan tag uyab pre kaysa isa ra tong uyab pre kaya na imong hitabo karon pila ra ka buk imong uyab nagseryoso ra kag isa tanawa nasakitan ka ayaw pag mali man imong style pre mali kay na imong style lagi mali kayo nga style pre dapat upat ka buk imong i-focus kay kung biyan kay sa isa na pa may tulo biyan kay sa isa na pa may duha biyan kay sa isa na pa may isa biyan gyud garang isa manotsar na pug ka basta maayo lang ka mo dala og witik sa dila pre kabulo ka mo witik sa dila ba kabulo ka mo palabtik sa laway ba kabulo ka ng mga ingana pre dali ra kay na gitiko ng mga bae pre dali ra kay na kiligon pre mo tutsaran gyud mo sakto nga mga tutsar pre gamitig gyud og mga tutsar pre nga panagsara madungog silang dunggan pre ba pakiliga pag may pabasa gyud pre ba basa gyud pag maayong ba nimo pre tutsar gyud sakto pre kanang style nimo pre kinaraan mo na pre karaan pa mo na kanang style nimo karon 1990 pa mo na usok pa na ila papa na to sa una ay na nagamita pre karon ang bag-o pre ang bag-o karon nga henerasyon atong gamiton pre gamitan ng mga kinaraan pre man pre katong giingon pre ngayaw og chat og semana or mahimo pre bulan ayo jud og chat pre og dili siya ang una mo chat pre jud pagpadala sa imong humok sa imong dughan ta pre ipakita pre nga maski sakit ka sa tong dughan pre ayaw gid i-chat pre ayaw jud iubos atong pride ibabaw gid tong pride pre ayaw gid padala pre kinahanglan siya jud ang una mo chat sa inyo ha pre ug mahitabo man pre nga di pud mo chat di na pud ka mo chat ayaw jud chat pre basta pag kinaon sa pre ayaw jud chat nga hantod nga kamo magkalimtan-nay na mo pre hantod nga magbulag ni gid mo pre kay ako pre dako jud kay kog pagtan-aw sa mga pre dako kay kog paghigugma sa mga kay unta makasabot sa pre